yoyo omuparanya nigatebire buna mbachiko bwatoka megerio gocha sabasai kurwakira eward elia gochigokinia oboremi bwekemariekio giekagwa naboigo nigaganirie kubwatana gati ya serikali chonsibere serikali yanene naboigo serikali chikosi serikali chiri county aseboigo banyako bakogane ase okugania oborendi goikaranirwa ase ebigwanda byechikagwa mnagotumanya mulikito Polycarp Okara ukwana uparanya nigagendera ko bagakoro cyo gutago kwaye kubwatakana mone ngwana yo mugavana we county Nyamira Muske Amos Kimunyaribo uriyengane yigaye kahawa inyorekare no paranya nigakabera umwana siasa samatu kamagega asamatebiriye kweneke buna ngo tarari we kabisi aheri bagambe igoriyengana ye kahawa iberakonye muremi ingana yanyara ko bagakoro kebenenge serikali ye county igo etakire kubwatarana mone serikali nene eriko kineke melekega gikahawa unaniambia nikiwa hapa na ukija Nairobi unaenda kupumzika pale unataka upitie ofisi yako utakuwa unafanya makosa si ndio? Tuongee kweli. So ni mambo ya mahana kuona ya kwamba tunashirikiana na county government, ule county government inalala na kwambia okay wewe endelea kulala kwa sababu hawa wakulima yeye ndio anawajua hata kuliko mimi. Ukwana boigo niga atebire mna nigo baratskunyara ko bakwendeke buna basaya bo barenze y'imyaka 35 babiri ko rwase ewadi matkunyara ko bakwegeriwa injira baratskunyara ko boigo bakwegeriya bari mibande igoro ryo gukinya ekahawa na tunataka people who are below 35 years wakuje kule Nairobi wakuwe trained kule Ruiru, wengine waende paka kule University ya Cooperative University of Kenya wakuwe trained, alafu wakuje kwa ward na washirikiane na maofisa wa county kuona kila mkulima anapata extension services. Ningana yo webi na wego no kuburuko bolenja sekinsemo ekawe yegeko gachwa niganyara ko bagekwanerwa ase oburendi bwaganeri wochkunyara ko bagotingirwa ase ekahawe yegeko gachwa endo kurengana monyo mu waziro yigatebire ekero ekahawe yegaya nyara ko bagekogaswa igo etakire koni wasuba ngo mono eri gutanga yanga buna yega shida ile iko obuyiwe jikawa botuko abantu babo cyane kibunuki mujorete mo modara kwenya kenimo agarito mujorete paka we must have enough security. Na nyinyi cooperative official, you must also report to the authority wale wako in charge of security. Ndio wajue kahawa iko hapa na msiweke kahawa sana. Mkifuna haraka mnakausha mna transport. Mweungo mwako embewu yejikawa ijakuwa wasio mugondo na umelima mashimo utapewa bila malipo. Tulisikia hiyo? Makofi ya hiyo. Ikinkuripoti ligeta sindika wanjite kya gatembe inche wanguru kwa Polycarp Okara.